برادرها مخلص ها و مبارز ها و مخالف ها. امیدوارم که همه کسا خوب صحت سلامت و سربلند باشین. راستی امون سفر رحمانوف دیدم در بدخشان. سفر کاری و وعده های دروغ. برای ما یک چند چیزی عجیب در اونجا بگیم که مشاهده کردم. همون یک مادری که کلانسال در تمام سفرهای رحمانوف یعنی احسن و گوییم که مینتداری به رحمانوف میخونه میگه در تمام سفرهای کاری رحمانوف بگیم که سفرهای کاری رحمانوف در ولایت بدخشان ما همون مادر میبینیم. همون مادر ما میبینیم در همون سفرش و دویمو برای رحمانوف احسن و بگیم که مینتداری و عمر دراز دعا میکنه. اما این سفر مادر از در کردن پایهاش شکایت کرد. گفت که پاهم در کردیسته دیگه، یعنی که معناش دیگر ما طرف استریچت نمیکنم، پاهم در کردیسته، من نمیتونم در آفتاب قوق بیستم. البته که از این کلمه ها از این سخن ها معلوم می شود که یعنی اون مادر اختیاری نمی آید در اونجا، یعنی اون مادر بگیم که میگیرن میارن در اونجا برای پیشوازی رحمانوف به همراه اهل صنعت مختار کوهستان بدخشان. و رحمانوف در جواب تبابت مادر گفت گمو چرخبول قطیتره میبریم، در دوشنبه تبابت میکنیم، دکتر میاریم اینجا تبابت میکنیم، یعنی که همین پکم زنده ایم، تو باید هم استریچ همه دا ببروی احسن دعا بخونی در حق ما تا که دیگر زنها ببینن که چه خیلی مرا مادر رو دوست میدارن. یعنی ایسکوستوینی ساختنی لوباف رحمانوف در گوناگون منطقه ها، این نه تنها در بدخشان هست، این خیلی زنهایی بگیم که فعالی به نام رحمانوف دوستدار در تمام ولایت و ناحیه و شهر چیا هستن که اینا را پیش رحمانوف میبرن. کمی پیش رحمانوف در بدخشان ارمیا داخل کرد. به نام یک چند انسانی که جنایتکار بودن و برای بی‌ضرر گردوندن گفتی خودشون جنایتکارها ارمیا را داخل کردن. خیلی بگیم که شهروندای عادی انسان‌های بگیم همه کوچک‌زرها که دخالت به یگان چی نداشت، عموما فکر کنیم که در سیاست هم دخالت نداشت، او چی شدن قربانی شدن و تمامی همون کشته شدگان ها کشته شدگی ها را رحمانوف یا حکومت رحمانوف یا از طرف حکومت رحمانوف عنوان تروریست خائن ملت دادن، یعنی فرزندای سرزمین خائن ملت، گویا که خیانت به ملت کرده بودن. و دیری از بین نگذشت در پیش رحمانوف اهل صنعت و بگیم انسان ها را برآوردن، بسیار یک رقص بازی و پیشوازگیری
ай ҳама аҷибаш чизе ки дар чеҳраи Раҳмонов намоён мешид ва мушхандаи Раҳмонов, яъне ки хоҳем нахоҳем хеле аҳсано мехонем, васфу суруд дар бораи ман мехонем, яъне ки мушханда вақти духтаро бачаҳо рақс мекарданд, Раҳмонов нигоҳ карда кайф кардиста буда, яъне ки ман метонам зачумарид кардани любой минтақара гуфтагӣ маъно хати, яъне и корро чӣ кор кард анҷом дод. ва сеюмин чизе ки дар уҷа мушоҳида мешид, яъне ира аввалинам бигем иштибоҳ намекунем, раиси ҳамон худи ноҳия ё бигем ҳамон вилоят, раиси вилоят, як ҷавон ва шарму ҳаё надошта барои мансаб шида, барои шикам шида, бигем ки ҳамон қадар зану духтароро бароварда, гӯё ки Раҳмонов сафари корӣ омад. Дар сафари кориш чӣ кор кард? Ҳеч. Зад арақа, зад коньяка, зад авқота, хов кард дар гостиницаи беҳтарин, дачаи беҳтарин, охрана набуд, бо хест омад. 2-3 рӯз дар уҷа хов кард, бо хест чӣ кор кард? Омад. Ягон кор анҷом додагӣ нест. ва чизе ки дар уҷа аҷибиш ин буд ки ҳамаи ҳамон занҳову духтарҳо, яъне тщательно проверка қатӣ дохили майдон фурудгоҳ овардагӣ буданд. ва гирди фурудгоҳ ҳам чӣ қадар охранаҳо дора мондагӣ ҳастанд. боз ҳам вақти Раҳмонов ба ҳамон духтарҳову занҳову бачаҳо наздик мешид, ба номи худака як ташаккурӣ мехонд ва дуруни одамо охранаҳо Раҳмонова аз занҳо ҳимоя карда истоданд. яъне ки ин заифии Раҳмонове ки аз занда заиф будани Раҳмонова нишон метад дар уҷа ки ва мустақил омада ки ҳамон қадар проверка кардагӣ ҳастанд ва мустақил омада дар пеши бигем ҳамон як духтар, як зан ё як ҷавон омада аҳсан гуфта наметавонад. ва дуруни духтаро охранаҳошон унамитаре ака гӯё ки Раҳмонова гарини зур охраният карда истод. яъне ин рих будан, тарс будани, тарс доштани бигем ки як раҳбари давлата нишон метад ки дар дохили давлати худаш бигем ки мустақил ба пеши миллат омада бигем худаш қатъиёшон шишта гап зада наметавонад. яъне то ин дараҷа бигем ки як тупой, то ин дараҷа як тарсунчак Эмомалӣ Раҳмон аст. баъд аз ӯ дар ҳолати суҳбат кардан як бародари аз Бадахшон буд. ма гуфтам ҳамин раиси ки дорен, ҳамира чӣ хел қабул дорен шумо? та савол додам ки мисоли не аҳвола бибин, овардааст дар майдон духтара чиёра Раҳмонова дар соягӣ монда дар офтобу рақс доранд. ҳамин чиза шумо чӣ хел қабул дорен? ин чӣ пешвозгирӣ аст аслан? та савол додам чаро шумо раиса қабул дорем? бисёр як гапи зурам гуфт ки чизе ки боша набоша хай ҳамун минтақаи хай киҷо биёремаш буда вилояти мо раис бимонем да. яъне ки бибинем ки як инсоне ки аз худшон ҳаст то ин дараҷа агар ӯра ҳамун минтақара бигем ки поймол кунам ҳуқуқи инсонҳора, хотире ки аз худшон аст ӯ тоқат мекунад. агар ҳамин кора гуфтам як инсон аз Кӯлоб мебуд ё аз Лелнобод мебуд аму раис вилоят ва ҳамин кора организоват мекард, фардош да гуфтам мардуми Бадахшон ба сари ӯра ё ба сари кабинети ӯра митинг мекардем ки ту чӣ ҳақ дорӣ духтарои моро кӯча мебурорӣ? гуфтам ҳамин хел аст? гуфтам гуфт бале. гуфтам чаро барои ин намекунед ин кора? хай гуфт если не свои, гуфт, то кому, гуфт, ставить? Ва ма ба хулосае омадам ки
Гуфтам, Рахмон тоже свои, гуфтам. Если не поддерживать свои, то кому поддерживать, гуфтам, да? Так можно, гуфтам. Ман аз аму хатлон ҳастам ва Раҳмонам аз хатлон аст. Аммо ман барои иштибоҳаш зидди ӯ биромадагӣ ҳастам. Ва ту бояд барои иштибоҳи инаму фарзанди инаму минтақаи худат бояд ту зидди ӯ бибироӣ, гуфтам. Вақте ки ту мегӯӣ ки иштибоҳе ки мекуна ки аз минтақаи худам ҳаст, ҳарчи боша, гуфти ҳамун гапо худам ҳаст, серавно ман хаб мекунам, тогда гуфтам бояд мо ҳам хаб кунем. мо ҳам тогда хаб кунем. Раҳмон ай худмон аз гуфтам бегона нест хеле боша. баъд аз ҳамин калима бигем кам таракак что-то тасаввуроти ма дигар шид, да, хеле хаёлоти ма. Тогда своим можно, чужим нельзя, да. як замоне як навор карда будам дар борае ки мо бояд хеш таборӣ кунем, яъне духтар битием, духтар бигирем, қидагӣ кунем, хеша андоӣ кунем, рава биё кунем, мо якдигаримон аз якдигаримон изолировать нашем. Ман медонам пропагандаҳои дурӯғи ҳаст ки ҳатто ки то имрӯз амира қабул доранд, яъне ки ӯ исмоилӣ ҳастанд, аз исмоилӣ духтар гирифтан раво ҳаст, дар исмоилӣ духтар додан нораво ҳаст. Ман ира чандин дӯстои дигарам пурсидам инсонҳоро. Ман гуфтам чаро ин кора мекунем, яъне ки бояд мо битием духтар ва духтар бигирем, худа шем қатъиёшон, наздик шем. Ҳамин хел камбудиҳо вақти шуда мо изоляцияда будем, қалғо ҳамин камбудиҳо буд. баъд аз ӯе ки ҳамин изоляция ҳуй шид, мо духтар додем ва духтар келин кардем. яъне ҳамин чизо оста-оста хеле гум шид дар байни мисол лақайо, қалғо, дигар миллатҳо ки қавму қабилаҳое ки ҳастанд, ҳамин изоляция гум шид. Ина имрӯз ҳамин изоляция дар ду ҷо мондагӣ аст. яке мардуми бигем бадахшониҳо дар мондагӣ аст ва дуюмин чизе ки лӯлиҳое ки дар мо зиндагӣ мекунанд дар ино мондагӣ аст. яъне ин ду чиза ҳамин ду қавмда гӯем духтар додану духтар гирифтана, хештаборӣ кардана бисёр инсонҳо макрӯҳу ҳаром медонанд. намедонам чум чиё медонанд, аммо ман ин чиза нормал медонам ки дар ҳолати ҳамаи мо инсонем ва ҳамаи мо бандаи худо ҳастем. ҳамин гапҳоро ман дар ҳолати гуфтанам ва баъзе инсонҳо қайчӣ карда фақат як ҷоша мондагӣ аст ки ҳамун калимае ки ман мегӯям ки бояд мо ай бадахшониҳо духтар бигирем, бояд депутат вазирҳоро маҷбур кунем ки духтарошона келин кунанд, яъне ки дарк кунанд. ҳамин қаша мондагӣ аст, яъне ки мо маҷбур кунем ки аз уно келин кунанд ва маҷбур кунем ки ба уно духта битанд. иҷаша мондагӣ нест, ҳамиҷаша бирида иҷаша мондагӣ аст. ва чандин бародарои аз Бадахшон нороҳат шидан аз бас ки қайчкадагиҳоро диданд ва фикр карданд ки мо ва Астанаев предлагат дорад ки мо бояд духтарошона бигирем. не, ман гуфтам духтар тиему духтар бигирем. баъд аз ӯ навори пурраи худма равон кардам, гуфтам ки гӯш ку бародарира ва баъд аз ӯро гӯш кардан баъд бигем ки хай биромадан гуфтан узр бародар, мо ҳамун кӯтоша дида будем, мо фикр кардем ки яъне ту призыват дори мардама ки бояд духтарои моро чикор кунанд бигиранд. тан хай бародарое ки мисол мефаҳманд худшон ҷо ақл доранд. ман гуфтам ки аз ҳар ҷое ки як чизи кӯтоҳ бридагӣ мебинӣ ба ӯ источник бовар накун ва ҳамун навора пурраша кофта биёв. аз ҳамун навори пурра аз аввал то охир гӯш ки мақсад чи аст, маром чи аст, аз уҷа бигем ки яъне баъд хулосабирорӣ кун. яъне хеле инсонҳо бигем ки аз ман хафа шида буданд ҳамин наворҳои кӯтоҳ-кӯтоҳда. ва баъд аз ӯ то имрӯз ҳам ва наворое ки ҳамун пурраро тамошо мекунанд менависанд баъзе бародарҳо, баъзе модарҳо, баъзе хоҳарҳо аз Бадахшон ҳастанд ки мисол менависанд, мегӯянд мо аввал дида будем навори бридагии кӯтоҳро, мо дигар хел фикр карда будем, не ки баъд аз навори пурраро дидан мо фаҳмидем ки яъне мақсади шумо
ҳамин тит пит шида, яъне ду тақсим шида истода ва иш против иш задана, яъне ҳамиҷа агар робитаи хеш таборӣ бошад, воқеан ҳам фарзандҳо ки дар байн ҳаст, бигем ки ин чизҳо гум мешавад. Дигар ҳоҷати хай уша бигӯй ки ганда фарзанд ҳаст дар байн, иша бигӯй ганда фарзанд дар байн аст. ҳамин чизе ҳаст ки гуфтам, ҳамин чиза бояд мо оҳиста, яъне ин чизи якрӯзаву дурӯзаву яксолаву дусолаву ё 10 сола нест. Ин бисёр шахшидагӣ чизҳо ҳаст. Бояд ин чиза мо аз байн оста бигирем, бардорем, барое ки мо як ватанда зиндагӣ мекунем ва таи як парчамда зиндагӣ мекунем. яъне раҳмонуфа мебарен, дар уҷа мерақсонен, мебозонен, дар ҳолате ки ман пештарам дар бораи номи спортсменҳо гуфтам, овардан аз хориҷ спортсменҳоро медонам. Ман бигем ки ҳамон бародар чоршанбера ман бисёр навороша дидагим, бисёр суханҳои иштибоҳ дошт, бисёр суханҳои иштибоҳи бигем ки дошт. ира ҳеҷ ка инкор намекунад. Ва аммо қатъи ӯ инсон прямой ман ягон бор гап задагӣ набудам, не ки мехостам ки ҳамуна контрол мекардагӣ раҳбар, яъне ки ҳар як инсона гӯш мекунад, хоҳӣ нахоҳӣ. ҳамура пайдо кунам ва бифаҳмонам ки яъне ки бародари азиз, камтаракак бигем ҳамн бачаро контрол кун. ӯ ёшай. Як замоне манам ҳамин хел будам. Як замоне дар ҷавонӣ манам ҳамин хел будам. Барои чӣ? Барое ки он тарафа медидам, он тараферо ки ман медидам, аз тарафи бародарои тоҷик атталкаван, яъне дур кардан, қабул накардан, ё ки ҳам хел бидонанд ки ту уже қалиқ ҳастӣ, уже ту статуси одамита дар байни ӯо гум кардан, трамчу як одам ҳисоб накардан, гӯё ки ҳатто ки дар мардикорӣ дар Россия мо будем, мо ку мардикорем худмо, ӯ ҳам мардикор аст, ман мардикорам, ӯ ҳам аз Тоҷикистон аст, ман аз Тоҷикистонам. вақте мерафтем дар ягон ҷо, яъне ки уже ӯ маро одам ҳисоб намекарда. я шапалоқш бизанам, агар ҳам кар мешид, ҳам гинг мешид, ҳам зрениша потеряд мекард. не ки ӯ ба асосе ки тоҷик ҳастам, ман халқам, ӯ худ чай ман зур ҳисоб мекарда, ба сари мара бақагӣ карда. баъзан ҳолатҳо мегуфтам, бародар ба худо агар бизанамат ку, ва аксар ҳолат бо ман худма контрол мекардам ки медонам ки ӯ як ахмақа, як не ки инам питр дора. мегуфтам мезанам ба худо, ҳам кар мешай, ҳам гинг мешай, ҳам зренита заадноку потеряд мекунӣ, и хеле ахмақӣ накун. ин чизо буд. ҳамин чизо боис мешид ки дар любой ҷо бигем ки ман талқават мекардам, яъне ки манам ҳам хел бигем ки доимо ҳамон ӯрам қабул намекардам. не ки рӯзи замоне омад, вақте ки мефаҳмӣ ва дарк мекунӣ ки мо аз як ватан ҳастем ва бояд мо якҷоя бисозем ира. агар ту ӯсо бикашӣ, ман иса бикашам, ҳамин курпа аст. агар ду одам дар таш хоб кунад, шиса бикашад, шиса ҳамун курпа канса кансоф медарра. яъне ки ватанам ҳамӯ аст. агар дар ҳолате ки ту ӯсо бикашиву ман иса, ин ватан медарра, рӯзе мешава, боиси даридан мешава. ва чанд манфиатхоҳ аз ин тарафу, чанд манфиатхоҳ аз ӯ тарафу, чанд манфиатхоҳи дигар аз тарафи дигар, ҳар ка гуфти ҳамон гапо тарафи худаш мекаша. як рӯз мо ин ватана медаронем, воқеан медаронем. ва мо халқи оддира ҳар як инсон барои манфиати худаш пешка кардана, намедонам дигар корора истифода бурдан, ин иштибоҳ аст. ва мо таклиф мекунем, ман таклиф мекунем якҷоя будан. агар мо якҷоя набошем, агар мо якҷоя насозем, ҳар ка манфиати худаш бига, дар Тоҷикистони мо бисёри чизо калон аст. минтақаҳо, қавмҳо, қабилаҳо, ҳар ка ба рости худаш ин шиша қабул надорад.
сабаб чӣ? Сабаб яъне асос источник аз хиди бародарои тоҷик сар мешавад. яъне тоҷик, тоҷикзабон, тоҷикмиллат, тоҷиктабор и чиз сар мешавад. яъне ино сар мекунанд, ӯо мекашанд, бад ӯам ба тарафи хичон мекашанд, сар мекунанд. ман дар тамоми наворҳо яъне ки такроран ҳамин калимаи ман қалағам мегӯм. ман қалағам мегӯм ва бисёр комментҳо дар менависанд ки ту бародари мои, ту хита қалақ нагӯ. ва бародарои азиз, бибинед, ман қалағам мегӯм, имрӯз ту мара қабул мекунӣ, бародари мои, як ватанем ва дарк мекунӣ чиза. ҳамин боис ва сабаб мешавад ки мо дигар миллатҳоро бояд қабул кардана ёд бигирем. яъне яке аз мақсадҳое ки ман ин калимаҳоро бисёр истифода бурдагим, то ки ҳамун бародарои тоҷикзабони мо ва дигар инсонҳое ки ҳастанд, ино дарк кунанд ки яъне ки як қалағам ва бигем ҳақ дора ва талош карданда, мубориза бурданда, раҳбар шиданда, ана то ин вақт бибинем ки дар тоҷикистони мо ягон лӯли табор, ягон қалақ, ягон қатаған ба ҳамон чизи хидшон ки боша, яъне дар вазифа, дар ягон ҷо, дар ягон мансаб ё ки ӯро гӯш намекунанд. ман дидагӣ ҳастам ки дар як ҷо як халақ бигем савхозда раис монда. дар як савхоз раиси савхоз шуд. ягон инсон ӯро гӯш намекард. сабаб чӣ? сабаб ҳамон поён будагии инсонҳо ӯо тоҷик буданд. ӯо намехостанд қалаға пачиняция кунанд. ва доимо ай пишти ӯ корҳое бигем ки ҳамун чӣ мекарданд ки то ки барои намехостанд пачиняция кунанд. хотири ина миллаташ буд. ман имрӯза ҳамун сабабҳое ки мегӯм ки ман қалағам ва воқеан ҳам бениҳоят бигем ки ба ҳамаи ҳамин додаҳои парвардигор шукрона ки имрӯз аксар бародарҳои мо ин чиза дарк мекунанд ва бигем ана як рӯз ба бародар Муҳиддин Кабирӣ дар як ҷо шиштагӣ будем, конференсия. баъд суҳбат кардем. баъд аз конференсия дар як ошхона шишта бигем як ужин кардем. чандин одамо будем. баъд ман гуфтам ки ҳамин мушкилии мо аслан бародар Кабирӣ сари аст ки ҳар ка барои худаш мекаша ва касе агар тоҷик боша, яъне дар раҳбарияти худаш дигари инсонро намехоҳад дидан. мутаассифона мо камбудии бисёр дорем. ҳамин додарам дам биги худато як чиқирида биги. хидактан брадам биги. хел одамо дар ман блог мекунам, ёра пажизм блог мекунам ки ақорат мекарда. барои чӣ? барое ки мо наслҳои худомонда нав калон шидестагии инсонҳода мо як чиз нишон метем да, яъне ту тоҷики ту ҳақ дорӣ, дигар инсон ҳақ надора. мо бояд бигем вазирҳора, яъне одамои ҳамо главнира аз лӯли табор ва аз дигар қавму қабилаҳое ки мо дорем, бояд гуногун соҳаҳои ҳамон баландмақом аз ҳамон қабилаҳо яктаӣ бояд таъин кунем. сабаб ман ҳамин қад сол дар Тоҷикистон зиндагӣ кардагӣ ҳастам, таваллуд шидагӣ ҳастам ва бобомам таваллуд шидагӣ аст, бобома бобошам таваллуд шидагӣ аст, бобома бобошам дар ҳамҷо таваллуд шидагӣ аст. ва ман медонам ки аксар қиссаҳои зиндагии моро полне тағйир додагӣ ҳастем, гӯё ки мо просто приездием дар уҷа ва просто дигар чиз аст, не ки қисса асл дигар ҳаст, ки дар ҳолате ки мо дар уҷоҳо будем, яъне гӯсфанд мечарондем дар ӯ кӯҳ пушто, дар уҷоли одам набуд, агар не хел бигирем. барои чӣ? барои он ки шумо ку гӯсфанд надоштем, дар ӯ кӯҳ чӣ кофтем омадем? мисол оддитарин агар савол агар биёрам, ма бисёр оле дар бораи тарих кофтаков дорам, интересоват дорам.
شما چی اومدین کردن؟ نه گوسفند دارین، نه گاو دارین، هیچی ندارین. شما کامتون نویسنده و شاعرین، دکه چی میکنین؟ میشالله این خیلی سوالا بسیار هستن. خلاص همین چیزا پایمال کرده اومدن. من برادر کبیر را گفتم که باید این چیزا ما تغییر بدیم. یعنی که وزیر دیگر انسان ها را از همون بالا مقام ها را از دیگر ملت ها تعیین کنیم. حتی که حق پرزیدنت شوی بدیم که تو که از دیگر قوم و قبیله ها پرزیدنت شوند. سبب چی؟ سبب من در تاجیکستان هم زندگی میکنم. یک چیز را فهمیدگی هستم. وقتی انسان اگر کوارتیرند باشه او کوارتیر را ریمون نمیکنه و چیزی نمیخره در او کوارتیر. برای چی؟ برای میدونه او کوارتیرند تا امروز پگه میخیزه میره. همین خیلی که وقتی که انسان خودش در وطن خودش مثل یک کوارتیرند احساس کنه که حق نداره در یگان چی، عموما در حالت او آدم در وطن سهم خودش نمیگذاره. سهم خودش نمیگذاره. نمیکنه یگان چی، هوس نداره. برای چی؟ برای که او جبره و حق نداره، او جبره و حق نداره، دیگه جبره و حق نداره. اکثر همین خلق ها فرزنداشون خونوندن. سببش که ملتش خلق هست یک ناخوندگی، دیپلم خریدگی، نمیدونم، یا واپشه یک انسانی که ملتش تاجیک است او وظیفه را میگیره، نه که خلقی که خوندگی از عقل سواد داره یا که یک بدخشانی که مثال گیریم ریلیگیا قطعی جدا میکنیم، خوندگی از عقل سواد داره، او انسان میتونه فردا 10 برابر فایده در وطن بیاره با عقل، با فهمیش، با مفکورش. او انسان اما کار نمیتیم، تاجیک کار میتیم، وظیفه را تاجیک دمیتیم. برای چی؟ برای که ملتش تاجیک است. یعنی همین کمبودی را گفتم باید ما برادر کبیری از بین سخت بگیریم پرتوی ماینده. من از برادر کبیری دیگر چیز انتظار بدم. گاش یک تبسم کرده گفت که ها مرا گفت خلق لولی تبارو لقای تبارو دابتیم بعد تاجیکا چی کار میکنن؟ گفته من خیلی خندید. بعد من هم تبسم کردم گفتم تاج را چی کار کردستن تاجیکا؟ گفت من همین کاراشو ندوام میتن. خیلی پریکول که کد پریکولش کردم ابرادنا. گفتم تاج را چی کار کردستن تاجیکا؟ نه برادر عظیمی در همون جبهت در همون شتگی بود قطیمون عظیمی برادر. گفتم که باید تاج را تاجیکا چی کار کردستن؟ گفتم همین کاراشو ندوام میتن. گفتم تمام دیگه چی کار میکنن؟ یعنی این چیزی که ما داریم که از بین بگیریم، گفتم یکی از سببش که ما باید یعنی در جامعه و جایگاه او را با برابر یکدیگر بدانیم و دیمین چیزی که ما باید خویش تباری داشته باشیم، یعنی که جدا نکنیم. چرا ما امروز گفتم ایلولی تبار یگان وظیفه در یگان انسان نمیبینیم؟ برای چی؟ برای که ما او را وقتی که نمیتیم یگان چی را دیگه او هم میدونن میگم من چی کار میکنم 5 سال خونده. برای که 5 سال هم بخونم آینده من در یگان جایی جایی نمیگیرنم. همون وظیفه بابگی من میکنم میگردم، همون میرم ای جا آهن میخرم، ای را میخرم، او را میخرم، یا اوستاگی میکنم. همین است. امروز یکی از جوانهایی که آینده تاجیکستان در کار بدن لازم بدن، خیلی جوانهای زیاد دیگر قوم و قبیله ها یعنی نخوندن. سببش خونده یک تشخیدم. سببش چی؟ سببش که چیزی که من میدیدم پیشم ده ما در خود نبود. دو طرف ده خود بگیم که ما زبانی تاجیکی خودمون یعنی زبانی وطنی است خیلی بگیم درست حرف میزنیم، مشکلی نداریم گپ زدن ده. رنگ زبانی همون مادری قلقی خودم گپ میزنم، تمام همون پلوس مینوساش قطعی. یکی بگیم که حق نیست برای ما او طرف ده حق نبود.
یعنی ماکسیمال جای تو معین کردگی است. یعنی تو نمی ماکسیمال نه نمی چوپونی میکنی داماردگی میکنی طرف ده حق نداری یا که می اومدگی جات کار میکردگی جات اگر که وظیفه های گفتهای ما را اجرا کنین پلیسیا دا میمونیم برای یگان که را بکش بگیم بکش بزا بگیم بزا اینمی کارو دا استفاده میبریم اینمی کار دا ما میویم ها بنامش میتیم یا کاپیتان لیتینان یا نمیچی دیگه حداقل управлять کردن یا رهبر بدن یک جای همون ساختار ارگان هم نداره. حتی که در همون داخل همون چست ها هم و یعنی هم خیش تباروی مو هم خلقا دیگر انسانوی که ما میشناسم کار میکنن. یگان تایو هم تو управление بگیم که هم وینی چست تو جرفتگی نیستن که ای همونجا اومدن پنسیا بر اومدن مردن رفتن گفتم گپ یا بربرش نیکی یگان تاش تو هم خیلی چی بدم یک کماندیر زواد همونجا کار کردگی است. یک کماندیر نامش کماندیر که این کماندیر نمی زوده یعنی یگان جای управление زام начальник بگیم که این خیلی جو در رفته رسیدگی نیستن برای چی نمیبرن او را تو جرا و اجازت هم نمیتن که از یک جای دیگه از یک قشلاق دیگه گفت همین مای رحمان ای دنگره ای درون چنگ خوک میره لامپاست گنرالش میته سببش تاجیک از ملتش این کمبودی ها را گفتم باید ما از بین بریم. اگر ما این کمبودی ها را که از بین نبردیم برادرای عزیز یعنی کشد ایسوایی گفته ببخشیمش که همون یک گفتم که برادر بدخشانی گفتم که چی به پروتیفی نمیبرویم چی به ایران نمیگه خیلی چیکار کنیم ای خودمون است. یعنی که اگر هر یک تایمو بگیم که ما چیکار کنیم ای خودمون است خیلی تاجیک است چیکار کنیم ای خودمون است خیلی خلق است چیکار کنیم ای خودمون است گفته هر یک تایمو ای خودمون ببخشیمش و چشم پوشیم اینمی کورپاکشی است. این طرفی تو میکشی ای خودت که جنایت کرد خیلی نبود شای خدمای میگوی ای خودت خطا کرد خیلی نبود شای خدمای میگوی چشمات هم میپوشی خیلی نیرا وظیفه بتیم برای چی برای که ای خدمای میگوی برای که یعنی که همین سبب ها هست امروزه تاجیکستان که و این ممالی میتونه که آزادانه استفاده برای نمخیلی انسان ها را برای چی برای ممالی میدونه که یک بدخشانی در اوج خودش باشه بیسته هر کاری کنه و ای خود شای میدونه که یک کلوبی را آوردن نچلنیک و غیره و قتل کشتار میکنن چیزی باشه نباشه تو میتیم میگیم ولاس در دست مونه کلوبی و تکشتا با قپی نه خود مونه ایچی هم نداره خود مونه که کلوبی های یعنی خودمون میکشیم سوق هم خیلی میکنه یک کارتوشکا را در اوجا میگیرن میموننش و هم میگه حد زی باشد نانی خدا موندیه میگه نانی خدا موند یعنی که ما هممون ای خودمون ببخشیم تا اخته ببخش ما ای خدمه ببخشم او ای خچه ببخشه این نمی است آینده ما آینده ما این نمی است و در هر جایی که پریداتل هست اونجا را управлять کردن آسان است هر جایی دکی برای همین دوستای عزیزم واقعا من اگر رهبر شم تمام وزیرام از تمام قوم و قبیله هایی که هست در تاجیکستان یعنی که تعیین میشه و ما همون حق حقوقی را میتیم که من پریچل ما میاسته تو اگر از یک لولی تبار پرزیدنت نبرورم نمونم در همون تاجیکستان حقلا 5 سال کار کنه 5 سال و او هم بعد فرزنداشون قیزیق میکنه خواندن ده بعد او هم بعد امید میکنه که ما بخونیم فردا کلان میشیم رئیس میشیم وزیر میشیم پرزیدنت میشیم او هم بعد امید میکنن فرزنداشون ده بعد او هم کوشش میکنن که فرزنداشون بخونه وقتی که ما حق نمیتیم او هم امیداشون میکشیم آرزوشون میکشیم او نباید برای یک امضا برای ما در کار باشه یا کلیچستوایی که ممالی جو طالبیدنی برای بگه که ما این قدر اهالی دارم از همین قدر اهالی بدخشانی حق نداره قلق حق نداره لقای حق نداره قطغن حق نداره لولی تبار حق نداره همین 10 میلیون بگی تقسیم کنیم اگر همه همی را حساب کنیم بعد بگی چیسلوی جش کم بنویس چیسلوی جش زیاد بنویس همه همی را تقسیم کنیم ما پشتی راونا برابر هستیم اما ما چیکار میکنیم ما هممون ایمون حق نمیتیم بسیار باور کنید یعنی
рафтани Тоҷикистон дар ҳамин аҳвол заданаш сабабш ҳамин бародарои тоҷик мебинам ки барои чӣ? Барое ки шумо ҳақ наметен дигари инсонҳоро. Ва дар хиди ҳамин сиёсат ба ном оппозитсие ки омад, ман дар ҳамин дуруни чизҳоро дидам да. Сабабиш ки ман халқи ман ҳақ надорам. Ман дахуя чизда ҳақ надорам. Медонӣ ҳамира? дар вақти санъат будем, як чиза Шоҳомадо меган. Шоҳомадо ӯ актёр нест, актёр ҳаст, яъне ки дар ягон нақши роли главни ягон ҷода бозӣ карданда ҳақ надора. Вазифаи ӯ унам аспода ва аспода свор мешаванд, медаванд, ҳамун количество нишон метад, ку количество нишон метад. Шоҳам омад, мега медаванд, дар коридоро қатор местанд, аз ду тараф мемонанаш, сарушона хам мекунанд, тари местанд. ҳамаи инсонҳоро дар чизи санъат шоҳомадо меган. Шоҳомадо яъне ки ӯ ягон ҳақ надоранд, ягон нақши асосӣ бозӣ намекунанд, не ки хирсанданд ки дар камера омадан, як бор роҳшон дар камера омад ва мегӯянд ки дар фалон кино ма бозӣ кардагим. Агани ӯро вазифашон шоҳомад аст. мо дигар миллата дар Тоҷикистон, дигар қавму қабилаҳоро ҳамун нақши шоҳомад қарор додагӣ ҳастем. Ягон ҷо ҳақ надоранд. ҳамин кинода ҳамун чандта актёри главни рол дай мисол гирем ва нақши аввал, нақши ду, нақши се, яъне аввалин инсоно, дуюмин ролда, сеюмин баъди ӯ шоҳомадо мешавад. ӯ шоҳомадо фақат бигем ҳамун либосҳоро пӯшидагӣ барои кадра пир кардан аст. ӯ ягон нақши дига надоранд. ӯро оиликошонам бигем ки ҳамун рузбай метан, як чанд дирам пулеш метан, ҳамун шоҳомад аст. ӯ шоҳомадоанд. ина дар саҳно, дар кино, дар театро ӯ ҳамун нақши шоҳомад аст. ду актёри асосӣ ё чор актёри асосӣ дар саҳна бозӣ куна ҳамун нақша ва исм медаванд, усм медаванд, шоҳам мегӯяд, ов мегирад, дар даст меда, ӯро номи шоҳомад аст. яъне ки ӯ просто барои пир кардани кадр истифода мешавад. ака бародаро шояд медонистагӣ дастен забони санъат театра. мо камтар как бигем ки аралаш будем дар ҳамун ҷо. барои ҳамун ман медонам ин чизо. ва имрӯза дигар қавму қабилаҳои Тоҷикистон мисли ҳамун кинову ё шоҳомад аст. актёри асосии тоҷик ё шоҳомадо бозӣ мекунад зиндагӣ. яъне ин чиза мо бояд аз байн бигем ки мутаассифона бигирем ва ҳеҷ вақт хидиву бахшидани хидӣ набояд бошад. барои чи аз Сталин дунё метарсид? Барои ки фарзанди хича намебахшид. барои чи ӯро дунё эътироф мекард? Барои ки фарзанди хича намебахшид. ӯ да фарқ надошта грузини та, немаси та, тоҷики та, чи та гуноҳ кардӣ, конкретна ҷазо та мегирӣ. инам хеле дӯстои азизам, бояд ин чизҳоро пеши рахшам авта сахт бояд бигирем. зинда бошам, ватанам хонад обод бошад. дар ин масъала бисёр аст, аммо ба забони санъат ҳам гуфтам ки мо набояд нақши шоҳомада главни актёр бозӣ кунем. падилитишкам ватанам ва ин чизҳоро қавмбозию қабилабозиро аз байн бояд бигирем, партои минтақабозиро. ҳамаи мо тоҷикистонӣ ҳастем, ҳамаи мо тоҷикистонӣ ҳастем. бисёр аст гап, бовар кунед, дар ин масъало дар ҳамин умри кӯтоҳ бисёр чизҳоро дидагӣ ҳастам, бисёр чиза. аммо ҳамаира ман бугум гӯё ки ман як нафрат ба тоҷик кардагӣ бар ин мешавам. дар назари бародарои тоҷик хел метова ки гӯё ки ман нафрат карда истодам ба бародарои тоҷик. Аммо ин чизе ки ман мегӯям, ин хатогиҳои ҳамон бародари тоҷик аст. инро бояд ислоҳ кунем. ва рӯзе мешава мо ҳастем нестем, агар ҳамин рафтор боша, бозам як лидери қавми худаш, қабилаи худаш, минтақаи худаш пайдо мешава, мардумша мегира, курпара ба тарафи худаш мекаша. коре мекунем рӯзе ҳар ка тарафи худ кашида ин ватана медаронем. онам рӯз мея мераса. сабабаш
کشیدن می شود با یک هر که طرف خودش. زنده باشم وطنم.